Meso batka otkošćujemo ovako. Zarežemo po sredini i idemo nožem uz kost. Uzmemo tu drugu stranu kost i odrežemo. Odemo ispod kosti, na drugu stranu rez iza kosti i ovdje zarežemo. Ovaj dio odrežemo i odvajamo od kosti. I ovdje odvojimo od kosti. Može nam ostati i hrskavica, pa i nju odstranimo. Znači od sredine zarežemo prema kraju, uđemo unutra, s druge strane kosti potegnemo tu, ovdje, prema dole, s druge strane kosti, odvučemo nož ispod kosti i zarežemo. Odvajamo od kosti tu. I ovdje. Ako imamo na primjer ovako malo kosti, to odrežemo. Zarežemo ispod kosti. Ovdje je rez do kosti. S druge strane kosti prođemo s nožem. Odvojimo ispod kosti. Zarežemo. Kosti. I ovdje ispod kosti. Obrezujemo kost.